ko po, after po nung rides na national ride, tapos last po ngayon. Okay. Sige, ididikit na agad yan ha. Linya kayo dyan. According to your number. Lowest to highest. Tapos iharap yung ganon. Dalawa. Lowest to highest. Ganyan. 80. Ganon nyo yung... Pakita nyo sir yung mga kwan nyo, mga Dalawa. number nyo. Ganon. Ah. Isisend natin yan eh. Send natin yan. Wagi! Wagi! Wagi!